Kadom nili harse nong hang pinel da berta ang no pang jepon sana Rong ru balo rada phan tuki chokamamu pa mesenji pulote akenang sot naya bangke towar henlo towar dong si mesen ave pulote ajara hinstami pa phidin hu sonsi thek ponlong athe towar khabe pena jo khala bangso hawar ke do rada tum abangke kisung thek tiksi nangmani det monta lang ek tha bangso vija ilu tum visual long thek pon long hulik lake konan ne lang oke pangreng alang teng khali bangso RJ si se ke thek long pen ok je komrom akar nuk pi lake hamren constituency angkang hamren pen oping langso ka cheleng to wal puthot lang iksa bangso beja nang tum ke thek long pen towar bu tinjima bonta bangso hamren pen oping langso ka cheleng to wala bangke aju phindo ka cheleng nang ja towar amat sikani athe bangso towara bangki wat ka cheleng towar kali kithia pham ke to rason si mande bangso lang tu ka towar laki phongjang re pen amlong aroi ka cheleng towar pilo uthot lang itha bangso atowa towar putong pujima mate langtuk putong pupo bangso dima phan ajara hin penle langdam se tambe bangso towar arai rai along RJ si sose akar nuk pi kaphere me adim abangki rat ka cheleng jia phan e okche komron anpinlo pinpudame bangso towar ka semara phan longle khudamlo bonta atowar ka semar ke patang sidra jok nona bangke longle kangrai longlor ke pon aningkan jok nona bangke ka phere me ang si nangdo kok kemang hume me alama bangke mongol sing timung KATV along papur pe pin pen phurumpi an em mandun erlo bonta uping lang sora ra phan abangke thangnat kerang pon kabedera jok mesen atowar anta long dun de der nona bangke uping lang sora tu bangke ase guru nabai hal thokatoy nathaka he bhal pu parok asalam the ki pu asonsi atwar le do sita me rat cheleng no dak pulote atwara bangki awadat mithumulo athe bangso atwar le do sita me rat ka cheleng nanga bangke kaike aso kisu ki un e ahu sita me pe ja e pen si char chongpon nangko towar ka we pen a jog rat atuma bangke hi thi kula ki dun kisu hektik lo lasi KACM Mongol Singh Timung Aphan Radatum Anin Kache The Amat Si Ave Lasi KACCM Dr. Trura Monghang Aphan Si Bangso Towar Mesen Pen Nang Semar Pipon Tha Pusi Rar Pen Kachunibi Padopon News Report KATV News Surini la plia sengkan kuki la pen karbi tumangbong aron hut la khain ko rasi Borjan constituency angkang langmuku hawa sarpoteron arong mekar atum bangkri sirke batum thangna adaya be pin pen afran ke dangnam matum afan kedamtang there poni phai inkoi ra pli arni phawin koi ke chok along langmuku sarpoteron arong development committee atum ben chebatir tiponsi hawa kang thura terang atum pen cherap chetodunsi bangkri sirke batum afan kachki moja mek paman ko kachiki mopon ajai megalong alui sarpu apan pen KACCM Dr. Tilar Hangachi Dong Dungalong Deputy Speaker Avijit Kro EM Surjurong Pharla pen EM MEC GB KSA KLA Jutang Asong Hawar Rat Cyclem Bang la pen penang an man peng ke theatum chetong du rintisi kachiki mo ajai megalong RDPD Manipur lapen Myanmar pen kira kuki okchung farm tumapan surini da plias anikan
lapuson adai kawe bang krisir ke bakar bia phan afran karmude rajok bangso ke klem vega tuma phan pinrem ponlo lapen ke bang jilangarni karbi phurki molong lapuson ke klem thunang nilu pusi alui sarpo tumben ningje pon sarpo terona ronglo bang krisir ke batuma phan afran ke dam nang atuma phan kachkima pon ver je along klim somar ki joi barong ro adim kaselam ponjia phan doktor tuliran monghangare tengpen long e sompon lapen bangsu ku kiaron hut bang krisir ke batuma phan adon tin ahem tun tin afan stami la ke thomki kedam tanga por hut pipajir pon long lapen non lagni puthot pipon tupo lapen bang tokotum kelong dunde pinatuma phanta lakpho pajir pon pho lapen lanchot kalisi sarpo diron rong rar phan akki joy pen longle pata sitami pipon pho lapen sainik school long pen sarpo diron rong an kacheleng atwar sitami national standard atwar sitami sila pipon pho lapen kukiaron hut kisung ki pho hem tunatum phan sainik school along aboreng wasatami pipon pho busi cm akhai pen pangdak pho nang hang pa ka mar nang tisir kep aphan dimlong aphan engkatna la siapang sinili ola aphan en dek abang photum helikopter song tum phan ni hinte ninga kong bala tuan kondem lo bimlem lo mason ajutan kar biak long na biak nanti lason mono thira me kar biak long lason aphoke mo abang tu mo thai tham song le biak nang dia pat sam dan punya kran ira sia pan tanam jumi jahan lo nasi ola bang kisir ke betum adai ka bikin kan laso kiro hitan ke kamang amang pulang phan kar biak lo to no ma son su ke abang kilo bal hot so tum phan lak hong hom tu nasi ko ye lak ko nasi ola lak ni ja ke pitu ko la pena pada bang so to ma gelong lipin nang nasi ola bang so tum phan ta ai jeng to no ma sponsor ke na ko ni non proyojan ang deh kan yang kita bagi kita boli pompo lapen ang pada me dak sarpo teronorong tenan long le ke long le tin ulang pothimia ki mangalong dalang ting da tham pi dinde asalang tum banta itu an bada kami thangalong le ana bangke aki joy kan le kota ki pa ji bhal chetorong bo datang dan news report KATV news. Karbi rong sar mai tumben kaike asengkan wangta ningkan sega mai pi ke pamampon vera sonan thang thaksi pining suri ni rang kora posengkan le thot same karbi rong sar mai tumben ningkan sega mai pi ke paman ponja phan here poni phai inkora troksi la pen konen kep arni reng mong hom ulutirom hol hamrena long ke talan ponja phan chisik pon bonta karbi rong sar mai tumben here poni phai inkora troksi la pen konen kep arni reng mong hom ulutirom hol alon ningkan sega mai pi ke paman ponja dim along kaprega tum arsik jikpen kaprega mai ki ponji ke doko ojok karbi rong sar mai ningkan sega mai pi ke mamon ponji aphan ani lar ponsunang koglo kura there poni phai kora pri ani karbi la mera mai sai hemalong hamren along karbi anglong rong sar mai ningkan sega mai pi along tiri kam tum pen pherang ke mai pha ponsi ani ke larja ani rar phan pasi ta Sal kita nem rakom, ay hulam ke tak sampai di dalam fansi
CM sa na interest ni apa ni kilo itu kosong klaim kami baru swap kami kan set kami pirong itu kecil kecil dapat telepon asongo masokosi jauh itu bagi masa waktu angge kita bagi hasil sini loh apa junior loh kadang di masa ini kan si anak segama di apa series itu kan lasi puthot karbirong sar mai atum pen in kan se kamai pi ki bi pon thuji lage non ke bangji jang mia chiklo ni phai si la pen ni phai hini ani si bi pon thu pusi karbirong sar mai ning kan se kamai pi ti kam mai long mai phu hemale teron la pen chun bang sa jing hi atum pen phirang ke mai long pen wara phan prada galam thik pachini ko yang terbilang otomatis pakai yang belum sobiting di depan pakai di pakai kue revisi ini rekor soal si kalau sehari baru itu yang aroma satu citong pet dia pasti itu dia ada pakai ini juga tema ala sobiting citong pet ini malam dia pakai jadi cuma pan itu kecil mana atau yang besar kayak Hamren pen Chono Sing Hang report KATV News Pine la beta lansik to maniglo 2 mithang me kadom